A talo whātu I le ngang whāloalo I lau mai mo mai fo I Samoa. Le nei tū lau le fiafi le whai ua I tiute mga luenga. So es 4 minute le tū lau lima le nei fo yasonga fua mātango fie. Le lofa malanga le leu le tua ua tātou taunu mai foi. Le amatanga le nei vai asa fau. Ua tuana I atu foi atu vasa le lava yaso sa tātou whenga iei fi au tiute mga luenga. Ia e whaftai le tua lo na lofa malona le lei o tātou wala whai mai le amatanga le nei vai aso. E le tali tonunga ia o lo manuia me umas o tātou atunu. Pa ia malama malu o Samoa I ona tūlanga whalu pēa. Ia mai mamalu whalu tala le lei, malu whalu atunu. Te nane mamalu whalu malo, whatalofa tuailengang whalu alo. Tātou por kalami fōne nei, ia o le whatala noanga le tātou malo. Ia malautu stala ina ia longa puiali I tūlanga umma talanga me umma tupu mai le taimi o le tātou whainga malo. Atalofa tuai le nganga lo ia, I Samoa nei matunu mamao. Ta whai fia o le larolangi o lo mo mai el tātou whatal tanonga le lei. Ia, tau whainga le nei I le presa le tātou malo. O le no whanga tūtonu o lo toa iai whaamtalanga me umma, tu atuai whaamtalanga. Whaamaunga, whaiunga me umma le tātou malo. Ia o mato whaatasi fo le nei aso ma le pa ia mawalunga o le tātou autu stala, whaatalo whaatoi le ngang whaaloalo. Le fio mai matala mai au o tātou mafuta. O nei mata upu sa whai wina I le fontanga ar kapeneta I le vai aso na te atu nei, manatu e wha longo na ile pa ia malama malu mawalunga o si o tātou watano. Mua, ua tofi aina nei le tātou lo ia na te taua vea tiute o le lo ia sili o le sa iai I le whaawawina mai le nei no fo inga na luma nai nei na tua nai nei o le asololo na tia nei na tofia lo iai ia le fionga ia maunga precious chain ia vea malo ia sili e taua veina tiute o le lo ia sili se ia mae o na whaatino ina le whaasalaunga lo ia o se tasi na te taua veina fo ile nei tūlanga taua loa o le tātou malo. O le aso sfuru tolu o Ianuali, e ana whaiwi nai le au nanga le fo isa vea malo I siri le tātou malo. Na fionga ia sua e Elena Warwick, ia mai e le whaititi ai le nganga e whaonga ai le nei avano taua. E momoli atuai le whaaftai tele le tātou malo, ka peneta e meise pulenga le malo. E moli atuai le au nanga a le fionga ia sua. E le tu e tau wha matala ina fo I lea tama wha nau o le tunu. I ona fo I Feiloa'iga filima I ama me umma sa ngafa tau li mai nai. Le tau tua ina a le tātou ofisa o le lo ia sili a le tātou malo. I nei tau sanga I tele. Whailu leo e whai mafonga tāmo moli. A le mia marka peneta pulenga le malo. Ia e moli atuai le nganga whaafitai ona o soifua au auna. Tau tua malo. A e meise fo I ona Feiloa'iga filima. Wai umalmanui ai, mea sa ngalu e ai mwha ui na ilan tau tua. I le aso sfuru tolu o le masina le nei. I le auta singa ar ka peneta ua whirwhiri ai le fionga ia maunga precious chan e vea malo I sili. Au whanga solo ai tau lumanga o le whirwhiri ina o se tātou lo I sili al tātou malo. Pen sirwhi al tātou atunu o se tasiri nei o tūlanga a lo ia. Ia matulanga mawalunga e muli tai iai le tūlanga o le whautua ina o le tato malo I tūlanga whaatula whono. Nga whatauli mai nei le whautua ina o le malo I ona vaenga ese. I le whawhenga iai ma le Palemene, ma le whaamsinonga, tai nane mata upu umalawa. E tūlai mai ini ese ingo manatu malangona I tūlanga whaatula whono. Ma e sa tā ua tele ai le au nanga le fionga ia sua, Elena Warwick I nei tau sanga I tele. Ma e whaaftaila na au nanga I o le ua a ngai mai le nei taimi, ua to e sa iri se tasi e tau a veina tiute. Ia o le la ua tula I mai le fionga ia maunga precious 10.
Tō whinga komsina su whainga wa mata o na toi whaasala la wina. Nei fo I tō whinga le tātou malo. E taunu mai le tātou malo wa maea o na whaia isi o tō whinga. I le tūlanga o le whiwhiliina o se tasi e tau o vea fo I le nei tō whinga maualunga le tātou malo e ala I le komsina sur whainga e ngafa o mamata upu fo I wha. Sur whainga I ni mata upu e le o manino e le wafa whenga iai. O le ai ata tau o tangata te tō tasi. Ai meisi se fo I le pui pui ngom mata upu e angai. I mata ngā luenga o lo whenga I mai la tau. Pei tai o le mau o le whainga malo whiwhilia. Ina ia iaile I o enga mau maututu ma le I o enga tāla whengai. A le whainga malo whiwhilia fau. O le la ua toe whasala lawina I le nei awa noa. Ma e te tala fo I le awa noa mo I la tau sa apalai mo mua. Tala fo I le awa noa mo I la tau e fia apalai tūlanga fau. Ma te tala le awa noa so se tasi lava. O le mamalu o le paia tama whanau o le tunu o lo iailo la tau to mai a te otoa. Tūlanga o whainga whaavai, tūla whono. E ngafa tauli maina mo I la tau e fia awai ma fia avea. E ma tūlanga ko masina o surwhainga, ta tala le awa noa. Ma le whaua mata na whaasolo le proses. E la tu le tātou komisi o la whainga luenga le malo, le whiunga te ti whono. Ina ia whaasolo taulumanga o le whaasala lawina o le nei awa noa tāua mo le tātou tino. E whapea fo I le tūlanga o le tātou hufuanga o le tātou su e tu Sicilia le tātou malo. Peon sir fia ia ua maea fo I le taimi o le fo I sa vea. Ma su e tu Sicilia le tātou malo le whiunga e fui mono a whele. Ia, e le whai titia fo I le nganga whaftai le tātou malo su I fua wona. A le fo I tama whanau le tātou tunu o lolo na taimi. O asasa mailo na sai le amataina le tautuahina. O le tātou ofisa su e tu Sicilia le tātou malo. Ma o le o tātia nei le o ngā te tonu o whiriwhiringa. E ala le stoe sa I lia o sesi a tātou su e tu Sicilia le tātou malo. Iei fo I ona whainga whaavai, ono le tō whinga le nei o le tō whinga e anga I sa o le tātou paramene. Ma o ina fo I whai mai e tō whinga I lalo. O le whautuanga le whionga le whongwhtalai, le komisio ngā luenga o tūra whantu mau. Ia ma se whautuanga e watu le ao mamalu le malo. Ia ona whatula I eila I o se tātou su e tu Sicilia le tātou malo. A tāua tele le nei tō whinga. Ono I e wā iri umai ngā luenga. O lo whea ngai ma le whono whatonu. O so se sene apa e whao ngā e mata ngā luenga whala poptonga le malo I minister ma le pulenga malo le Palemia ma le kapeneta. O la tau nei, e la tau te sueina tusi ia. Ma la tau li poti atu le Palemene, e le li poti mai I le Palemia ma le kapeneta. E li poti saoa I tai le Palemene. O le tō whinga nei o le tō whinga whala whawai, mai lalo le pulenga o tō whinga wha Palemene. E tu sa o la lato li poti tai le Palemene, so ai le pule a le Palemene, I li poti mai tu ina mai e le ofisa o le su tu Sicilia le tato malo. Tolu o lo ua wha ngā solo nei le tāpena ina o le wha mautuina o le tato ofisa o le fono I mulino. O lea e wha ngā solo le toi whausi o le wha vai a tō le mota fono. Peon sirfia na maea o na whausi le whale fono fau. Pei tai o na wha vai ua mai tauina e te tau na whaise ngā luenga. Lea la uwhaile ngā luenga a toa. Mai te lelo na swinga o le ufatu langa ai le wha vai a toa le me mawholafola le a si mati le. Le tū o le whale fono I lunga le teimina nei. O lea ua toe wha malosi, enforce, upgrade. Ia matula I eise tūlanga, ia aua nei toi a fia inisio. Wha fita uli ala I mana e nae, manuti o si maa ma me wapena. A toi foi masuinga o le anga I atu I tonu mawhafo. A me se foi tūlanga o le wha laude le ia tili, o le fufuanga ina ia malu pea le tūla I mai le whale fono. I lunga o le wha vai lea. Lona lua, o lea tau pule nei o le masino mei lo na whai unga e mai ai le ofisa o le fono whai tūla fono, Legislative Assembly Office,
ma lea ua fuafuaina tapena lona umusaina i le taimitonu o le tatou tutuatasi. Ma ua whaatulanga ai le tapena ina o le toe tatala alo i o le fono usu i le mauta fono le palemene, ma le ofisa o le fono faitula fono. O nei whamanianga uma sa tatou mau ma le malo Australia sa la tau whil tatou falfono. E mesi fo inisi o paanga na toe ala lofa ma le toe fausingo le tatou ofisa. O na ua maea o na fausia le falfono ai le iwhaia le leile ofisa e tua i ele mauta. Tau na whaipo tu fono le leile no whanga e fio i le whailo tusi le fono mono no ofisa. Po tu fono, library, archive, me umawa pena e tauna mautua maupopo le lai whape umsa nei i le whai ungo me ngafua i le tatou tutotasi. Muli muli i ale ofisa o le ua whatupe lava i le tatou atunu. Peon sirfia nei tau sanga tele a o le taimi o tatou malo longo le fono. Ia, ona tau anga ila i o le paiema le malu o li imta mai te i whai pule whai le ti tono whale e. E le i mautu se whale le lei e anga i ai le taumawhanga tipo o le lobby e tua i ai a li imta mai te i whai pule. O leo mai ana pasi al kabineta, whaatupe lava i tatou tupe whale o leo, lua tesi ma le valu miliona. E toi fausi ai le whale sa motele, toi whaatua i lava le whale o uma na whaingoina le lua whatasanga kalapu, lobby, mo whai pule o le tatou palemene. Ma o nei tau whainga uma le ofisa le fono, lobby whai pule, ia ma le whaavai o le tatou motofono. O le a wha moe e umusa whaatasi uma le taimi wha manatu e le tatou tutotasi. Lona wha ua amataina nei le stala o paiemal mamalu Samoa uma i Samoa nei matunu mamao. E la tau te fia teu whaafenga luenga la tau tupe le tatou valele. O le vai aso le nei wa te tala lo i ai le tatou UTOS, pasir ka peneta le vai aso le te atu nei. E whaanga i oi lo le tūlanga i le paia mal mamalu o Samoa. E fia teu whaafenga luenga ma fia vea oe. E te shareholder le tatou valele. E lua tatou valele le ta pena e amata il tatou whamoe moe. Ai ono wa tele le mamalu o le atunu o lo ngā solo mai. O le lau te whasisila lo i atu ai, Samoa atoa, Samoa nei matunu mamao, o le ua tatala le avanoa. E fio mai ai, e whaamau whailonga ina lo swafa, nu umana la whanga malau tupe. Pe lava ona whaatala ulatu tatou malo, lima se lau tala e amata, ai pule o ele alulunga. Ea, ona whaatulanga i leo le awala o lo tau mawhai whaile tatou registration online. Ina ia mawhaipo o whea lava le itu o le lalolangi o lo e iai. Le stala, malafo mai lau tupe le teo ngā tupe, mawha maua i loa, lau iu nite ua e teo whawhenga luengai, e leila leifo le lima se lau tāla, o le tātou te amatai. O le wha moe le nei sa moa ma lau tāpo i mai, ia tātou lima whaatasi uma, el tātou company valele. Peon siri fia, talu main tātou tūtua tasi. E le o longa lava o na tūla i le tātou company va lele i le mea e te tau o na iai. Na e sila lele i le Vasa Pasifika, pe o fiti le nu me le tasi le latou tau mwhainga. Aisea o lo mautu whainga whaavae, le leitu la fono, li mataitaina i le awala e te tau, o na whaatula iai investment whapenei. E le te tau o na whaatino whaaporkiki, e tau whaapine ma whaanga ioi whaapisinisi. O le lau tapa aire po ia malma malu Samoa uma. O ai e fia whai sea le tatou vale le tatala le avanoa. Ma o le wha moe foi le nei, ona o le ati na e au ngā mo tatou uma. E le ngata i Samoa nei, a le pa ia malma malu o Samoa lo lalampa pa au ia tunu mamao. O loutou sao lea ia manu vau. E le ngata i na whao ngā ai le awala, a whaingo fia i loutou malanga mai. Awa e le upulea, wa e lau sea le tātou vale, o lono winga.
Ua e pule ina le tātou vaalele ini vaenga ua iei o shea i to tonu. O le tūlanga lea vea i oe ia mawhai sa whanga ia po o le shareholder i tonu le tātou vaalele. O te whiwhi lava e whailo atu. Te tala lea vanoa Samoa uma i nei atu no mamao po whele tafo le larolangi la tātou tue tere noa atili ai le whamamla maina ma le awala i le vai aso le nei o la atu watu wai e le UTOS o te manatu e tauno mai le UTOS e whamamla mai le tunu le awala a le ua pa sia cabinet le awala whaatino e lor whamoe moe le tāpena ai a tātou company va lele ia wal whamoe moe mo le whemalanga inga i le ea. Lima ia tātou te langona whatasi i le anganga whanonoa. Ia ono le tu ua i o le malo i le fionga ia Honorable Lomtia Manu Rinko Presau. O le fo isa vea ma Minister Kabineta i le nofo inga na mai nei. Tulanga masani le tātou malo o le momodi o le anganga whawhtai. I ona tue sauninga malona tue teimi. E momodi ai le whaalo muli muli o le tātou malo. E ala e le ngate le seleni mo lona sa. Whapena foi na ole o le whata lona pusa. Ia matulanga o le awe o le tanga vai le malo. E whai ma whaaloa longa, ma whaaloa longia. O lana fo iso i fua o auna mo le tātou atano. E vea ni tu la, ma tu le wha mai senga le whaletua ma le no fo alo. Ia me se foi le tu malo sa whatalua. Ia ono le sa auto whiri mai fo i nei tau sanga eri ma vai atu. A wale tau tua ino si o tātou atano. Talo e au tau ola o whangota, nei po isesi o tātou atu whamaunga. Ia e el taltanunga, ia ua whamanawa i le tua, a luenga le fo ia auna hawa upu whai o malo. O le me murimuli, ia o le aso lulu le sa malanga atua i tutuila mamanua. Ona o le wala ulia whaapitoa mai, le fionga i le Kovana City o Amerika Samoa, Lieutenant Kovana Malwhainga Malo, President el Senate, me ser fong vetelaim tutuila mamanua, mātou te o atu o no le ausia fo e tutuila mamanua. Se tasi o whainga fau, whao popo i a lato whainga o iei a wal wha lei atili o lato sota inga, penga ta wha ilangi, internet and connectivity, mōl wha le lei atili o le lato wha moe moe. Ia, ma le nei wha moe moe le se wha moe moe le titi. Ua awai mai le se tasi fo company lau i lola lau langi le Kuko International. Sa matu Feiloa'iga ma le Vice President o le Kuko le lau langi. Ma sa whai eif so ta inga i le tā ua tele o le awhia i fo i o tātou i nei. O lau saini alo iar whea ngai ngā tutuila ma manua ma le Kuko. Au wha moe moe se vai tau ia whepuali mati. Le anga i mai fo i mo tātou i nei wha mautu ina. O le wha moe moe, e tausi mai, e toso mai se si ala paipa fau. Mo le Kuko connectivity mo tātou i Samoa nei. Ia, o lo tele lava whesota inga wawala lata whapea. Ma le talitonunga. O le tele elelei. O le tele tau ngofi ai. O le tele sawa sawa ma le lei ilea o nanga. Ma le mafu anga le na mafu ai o na mātou tuuwa ai tutuila. A toa ai manisi o sota inga wawala lata. I le wāla kampani o lo o lato waia sota inga i tutuila mamanua. E ma le tātou whaalapo pitonga o sota inga i Samoa nei. A mātou malanga ai ma le whiunga a ngasiata. Minister o mtanga luenga ma le ripursili a Europo. Ma le wha moe moe. Ia fausia ni a iainga marilienga mani mea mau maututu e whaare lei atiri el tātou Communication Services mo Samoa. Siri fo inisi po lalme la ama iai le na ala leo. A leo wa el tātou ala leo. Mo le sila fia le atunu. O le ala leo le na tātou sauni uma iai whai na whaalu ai le fitus fu 5 miliona a le tātou malo. Ele o tau aveina el tātou malo. Na whai el whai unga le whai ngā malo o tūna i atu. HRPP e aver kampani lea
e whata moe, wha private company. Au lau lava tele tunungo, company la po poa ma me wha penei. Tau lava nei, tau nei lalo le vava ainga le malo. Aisea, o ina e ma wha iai le malo, o na wha tonu tonu wha afi tauli. Tau wha manuianga mo le tunu. O le taimina nei, o le lava tātou te mori mawina. E whai o le taunga tā o tātou so ta inga connectivity. Ai le o tūlanga le lei mai lava i le mea whape ai. Ua opo sa mo le 4G ma le 5G le aru te mine nei. O lo o mai tauina pea. Le tele o le whaafi tauli. O nei le o sopo loa sa mo le tūlanga. E ngā whatauli mai nai le tūlanga lea. Mai a tonu o le toe toso mai o nisi o wai whaasala lau fau le atunu. Yeah, o tire whai atu le Kuko. Kuko is one of the biggest international connectivity company in the world. O se atunu, o se company sili o na tele. Lona wha atulangana, o la tau e tirele la tau sao i tūlanga, tau so ta inga i lunga o penga ta whai langi. Pāua al mele tūri matai le tātou malo, ia maua uma ele atunu, le awa unanga le lei, taungo fie to zauzawa. Ina ia whaingo fie ina whaia tātou connectivity ala ia onga, whale mai, wheso o ta inga, o a uma mea le tātou tēnā nau i al teimine nei ina ia maua. Paula le awala au te manatu, e te taua na tātou a ngā ia whaamalia ina uma whaafi tauri le tātou te whenga i al teimine nei. O lam tāupu mo mōna antala no ina malanga i tūtuila, ma o sa auni le Kuko leo mai nei ia whepuali mati. E whaatau nuu mai le tana noanga o le tapena. O le a fufoina foi le whaatara tana noanga ma le tātou atoa Samoa. I le vai aso luna lua, vai aso luna tuarua me a ngā fuai le tapenanga o le tātou singa fua. Ma ua tele mta upu whaatara noina ma le whionga le riko vana lona mua. O le whaamautuina le puipuinga o le tātou security a le whalau whasaina. E mei se re tūlanga o le puipuinga lava ina ia malu i whawhia mo malu i whale Samoa. I le au ina mai o whaafi tauri SS. I le teimine nei. Aure e toi ngā tia le tūlanga o lo iai le te le whaafi tauri. Pea ua tō vai Samoa nei. Nele loi fo tō varu sful tangata le tā fia i taitang malala. Ua mata na o le whalau whasaina e whatau se whepankeke mse se keke pua. Mele walu te minei. U whatau mai tono o whalo loa. O mana u whatonu ina le mtanga luenga o leo. Tanga luenga o le laisene pisinisi. Ta puni uma whalo loa nei. Se i laisene. E le te tau na lato whaia nei a mionga whape nei. E watu laisene whatau ai o loa mo le manuia o lato pisinisi ma mea. A ua lato whatau ai ma o loa e le tala whenga. I masori al tūla whono. Ia, o tūlanga nā ua manatu ai le a moe ia sa tau pule lava ma le whionga le riko vana whapea fo i tau rumanga le tātou malo nei sa malanga whatasi ma le whionga le riko msina. Ina ia whaia ia inga whapitoa le ngata i le paalele ma meo lo whela ua i mai ai ia tūlanga o tangata e o mai aso taitasi. Ia le tātou a stofias whaleile lea e anga iai le tūlanga o le tātou waa le alu i tutuila. Sa whatara no ina fo i le tūlanga o tātou pe mita. E lava ua tala au lape sa masani na whawhainta i poti leo leo, i poti whulimai. Ia le tātou taisifuru aso fo i lea. Ia ma olo iai le wha moe. Ia e whaatala tu lava tātou taunu ulmele o le free visa. Pea maa li ei tutuila. A au ia usa uni mele asa o loto sa mona lua. A wale meta o te pui fo ilanga i le tutu sa umatangata. E watu fo ila vanoa ia a matan abuse take advantage a isi. O le so sa ma Feiloa'iga fia ia ma le Feiloa'iga tusi au o le tātou forum.
Ia foi sa vea ma perestene. O malo na ru, e na o whaapitoa mai ma te Feiloa'iga ono le whiwhiria fo le tātou whainga malo fau. Tana noa whaasoa im tāpu uma e manui ai le Vasa Pasifika. Ma e langona le nganga whanga i tio le whaavau na mailo na teimi, ia. E saua i Feiloa'i, ma sa Feiloa'i whiwhia i le asole nei. Whaatino iai le tū mau o le lango Samoa i mata upu uma e le lei e le Vasa Pasifika mo na taita. Tasi lava le whaafitingo a leanga i a maua le file mo ngā lue whaatasi ma maua le tūlanga o le wheo o ea. Tei uma le Pasifika ma le manu lau tila na Samoa tātou o le atunu na moa malai e le tūto tasi o atunu uma le Pasifika. Ma e tau fwena la mua Samoa i le tūlanga o le whaamautuina o sootanga wawala lata nei i atunu uma le Pasifika. Mai o le sa whatau nu ua inai le whono na ini le ofisa. Le so foi na tau nu mai ai le pulenga al tātou Stakis mai Amerika Samoa ia ele ngā tia o se tasi fo dine o company o loa lana ngā luenga le lei mo Samoa. Ela le awinatu o tātou tangata whainga luenga mo Amerika Samoa. O lau lava mau e siri atu le manuia o ngā luenga whaavai teimi i tutuila ma manua. Nei lo sesi a meo le lalolangi. Mo mua e le lei le tupe Amerika. Tasi tupe Amerika i o e la lata le toru tā la, lua tā la ono fitu vat. Rono winga i le whaatu sa tuaria tu lau lava tupe Australia ma le tupe New Zealand. Al tupe Amerika e te le lo na currency, exchange currency mo tātou. I le ngata i lea ia o le whaamautui na lava o le ngangana tata Samoa ia ma le tūlanga o le sotanga no le tolsu minute. E le mamau te le atu. Alatu ai tutuila pe ia o lai Samoa ia e alatu le Australia ma New Zealand. E alatu e whee moa ia tau le mea. Asu solo whare kalapu. Ia mataunu i me sa le masani ei tātou nei. Se ma le whai unga. Whai le me se local whalpui ale o le nā. Ia tu lou lava ua whano i le ala. E tau te vai e leila loifo luaso mon tupu tino maali liu. O mantu e whafo i mal tātou o tanu. Tiutu le malo whautu atu. Ia e meise le tūlanga o le puipuina o le soifua manuia, soifua lau le lei o tātou tangata. Ia, le lana whaiwina i fo i le whontanga le nei aso mal tātou Stakis. Le nei pulenga atoa ia mal whaamue moe whono whapitoa mal kāpenete le aso lulu. E whono le tātou Palemene le aso Polata'ivao o lea ua whaatulangaina le whaamue moe ia e whaaua wainga luenga le tātou Palemene a wā le whaamue moe o whono uso Samoa tulanga masani peo nei e pea tātou whonotanga i aso ma masina taitasi. Mai o le a whaatulanga i pea le tūlanga o le whaamue moe lea na ia whaawau pea le whaangaiuina o le tātou Palemene. Ia me se fwoi tūlanga wā le tau e beino ngā luenga mo le Palemene. Ina nei fwoi masina. Ia, na manatu lea le autostala o tātou whasisilanga na. Manatu o auto malamalama uma. I le tu e tau whesiri fwoi sesi. Ia le uma malama lo tau whina ngalo wale. Whaamue moe o le tātou ngā luenga. Ai moli atu le ngang whaftai tere Samoa le lea fiafi. Ia, tau awe me ina o le tātou pokalame, ala tātou talame whasolo. Na whatu lava noa, tātou autostala. Ile i au fia i lau sau noa ngai le nei i tūla. Ai o teilo la mta upu whamole lau fionga. O le tai au ana le lasa fono ai le tu malo fasale le angai lua. O le ua mautu vo ila ia le whai unga le ale tu malo atoa sa mato au ai atu ai. E le mana na au ila fionga ia mangele se katifia o i e a vea matai fono o le ofisa o fono whaavai o le tu malo la o fionga. Ia o le unga la le ua taatia ia le finanga lo le tu malo
o le ua manatu le a savalia mai lau fionga. Ia e momoli mai foi ia le whaiunga wa au tasi ia i le tu malo. O le fesili la lau fionga i le taitai o le atunu. O le asau sila ia i le mata upu le a whaasale le anga wha molmol. Leu te loa uma o na sau no manino ia i lau fionga i le vai aso o mawai. Ia e pe wa ala o na toe fesilingia o na o le asa whaile fono le tu malo i le tai au na lila wha molmol. Aftai, o le mea siri ma le tāua. O le la whapea mai mate whiloa. O le mea mānei ele nā. Manatu na ona whela ua i au tala. Ai le i se te mea fio mai le pa i o le tu malo. E wha malama atu fo le pito le malo. Le tu malo lea. Tasi le tu malo e ese le malo si o le ngalu o porkiki. Na ia fia i tonu. Mai i le lai titiri mea le fia o le o lo fifili atu le malo. Taula na fia mai la to umai. Wha tu fo i ese tu o lalo le malo. Wha malama atu ngalunga lea e le o manino le teimiri nei. Awa tato vaina le social media matua inga le alu. Te le ia le mele o malama mai le tu malo. I le vaai, tilo, tangai, ma le mea o loa ngai, i le wha moe o le vasili. Po au fia umale tu malo na tau pu le pena iwa. Wai le nau iwa le tupu le whaabelawe i a mangele. Ai le ia leo mai si wha le po feo ta oto mai i le fina ngalu. E peo na whai atu. E le whai tu au. Pe whai ele malo se whai unga le anga i se tu malo. O le lava na watu leva noa e wha atu langa i la tau. O e fia au wai i le tāpenanga. Borfi firina o te whonu. Ai ua lava lau sau noa te whape mai o leo mai le tu malo manea. Mai se matu whale. A mai mamangele ma mai la tau na whai au masusu e ngā tua inga ia. E la vea ai le o le firfiri atu le malo. Ma le mafuanga fo i wale to e firfiri inis. Ona ele i apalai le lato sui fai pole. E manino ama malama tu langa lea. Le fo te vai atu lava i upenga ta whainangi. O la fo e fi nau mai sa apalai. Ala manea lea. O le a mai lato na whai ele interview. Ma mai ele lato maulanga o le kiri i vatu. O le wha maunga na mai ele. Leo panels. Ai manea le na tatou ngonai i. O le la fio mai pai o la insalvalasi wa pe fa pito o ngafa ia iwa le mtau. E no mai la ia, paula vale o le mea o te mana o turi matai. Aua, nei fa apolo kikia, le fa iungo le tau pu nei. Te lo lava o le tele ngalu le alu, o le lava lo umai lava sui o le chapipi, ma sui o le fast. Aua uma na fai whainga wha vai le vanga wha fai. O le sui, o le vanga wha fai le fast, e teita ia le bloketi. E tau foi lana longu sa ia le pule mamaruari in fai pule. Whaing wha vai e wa watu. Ia, tati eila ia i mole nei teimi se i afio mai pa i le tu malo. E no mai le matu wha le wha mamalama. Malo whaftai lau fionga i le whamanino ngā fo e o le mta upu le tu malo. O le sia o fesili whamolmole lau fionga i le ali Palemia. O le tofinga lea o le loia sili. O le ua pe wa nginga na mua tu lava o na break atu el newspaper al Samoa Observer. Le voi lau whamaunia mai lau fionga i nei tula. O na tula i mai eila ia o ni fesili walangalanga ai ia finangalo mamalo la tunu. O na ile oto e namalaina. O le fionga ia maunga. O se tasile o lo ia sa tu malosi. Mo mata upu tau whamasinonga vaenga whau whai al whatuatua i le atua Samoa o tasi. Le ua tofia vea ma loia sili. O le fasili la o tula i mai la o fionga. Ia, po o le ase pe whapewhea o na ensua i la o fionga. O le atu to atasi ia whai unga whai al tamaita i ua tofia vea ma loia sili. Ia ai leo lo o manino lava mai le o toi nā tia foi. Ia lona awai lea i le tulanga lea i le finauina. O mta upo al vaenga wha upu whaia o le itofia wha monmoli. O le tofia ina o le loia sili.
Ia mese lau teimi o ule taita ia mtanga luenga male vaenga tonu le eiti. O le tangata sili o na ave il fatu tuanga le vaenga whawhai. A whai te fatu tuaina se tangata o lena tu ma lo le vaenga whawhai i ana whautuanga whaal tu lafon. O le tangata lana piki. O lona tiute ma le tau avenga, o lona tu tō tasi ma mea, o mea nā tau ia te ia ma le whautuanga sao e tau na mai. Mai o tūlanga whaapea, e re me whai ina e nofo ma piki mai se tangata e te re lopo ai. E te tauna e mauti noa le lei, o le tangata le la mai, e malu ele malo. Mai e lo fo i e sao umana whautuanga e whai mai e te oi. Ma le tangata ua lava i e lo whatutuanga. Ma le ala nā lo whiwhili o maunga. E re se maftanga ana nafi. O le tama whanau fo e le atunu ua lola na tautua le malo. Sa iei fo i tūlanga le AG mōmua. Sa iei le NPO mōmua. Ia e te tele fo i mena tu tupu le nā teimi de māfua. Ia o na vāl fo ngā va. Nā rulolo ia whailana ofisa na o ia. I le vai le malo ma le tangata sa tua i le whai ngā malo. I teimi o whaafita uri ma le whina wino malo. Ia nawa sa no. E re whaila no unofo e maisi tangata o te masar saro iei. Wa foi le lau lo o le tangata le sao, whamaoni, mauti nola na whautuanga le la mai. Sa manui elva ngā whaofai. O leo se e ma le malo. O lona winga, e le aisa na whautuanga se e mai le malo. Au lo ulea teritonunga, e la vala ai ui eita ulu mango me uma, whamoe moene na o le tangata e whaatua tuaina, e le whainga malo. Sei whamanui ai lau whionga lea li Palemia. Whaaftai lea tua wata liu mai whanua lau, whainga malanga mai tutuila. Ai o le whesili mo lau whionga. Lea wa momoli atu le whaipule o vaisingano lua e tau wā mo le whainga palo talai titi. Ai le ialoa ia le whaalea o ngā ina o lona no fua il Palemene. Lau whionga was fulu tau sanga o avea oe ma whafonga whetalai. E mawhai ona whaamanino mai le proses o le avaenga. Whaamanimole lau whionga. Ia, nā sao tau si le fia o le aso tō na ina mamoli alo i atu ai. E whionga motu pua Henry. I le vaenga whai. Whātua i le tuasa mautasi. Ia, mai e le se fufuanga na whatua tupu nei. Malol pālota, anga I mai sui tūtō tasi e tō lua. Mai singano no mela lua. Mal sui si umu. Na mana na o loe o mai loe e join le vang whawhai. Sa au tā fia, o na ilo na mafu anga se I seto le leile malo. Mai ia iei le teimi sa o le lei whatulanga I tūlanga ia. Ia iei ngol tūla whono tū mau. A whai o le te tūtua tasi, a we mana o loe sui lau pati, o lo awa noa tūla whono tū mau. Iei o na au lape. O lea e whaatali merifono umorol tato press conference, ia no walore le whaatali merifono le. Alvanga whai whatula inta upu le te fsili ai. Ala wa ia na malama vele I whainga pong sa ele. E le whionga le whai pule lana whai unga. O lona winga a whape o lona whina ngalo lea. Te loa e ilana whaamba vaenga e whaitai au. Nā wanoa ile o lona na whoal tūlanga lo ia. Mai o lo whaatali nei a mai anil tato whono tala noangala nei tato press conference. Ia nei loa wiri I lela I unta upule mo tai au le whionga le whongtalai. A lewa mai ana whaatino lona whina ngalo, o le whina ngalo le tu malo, e sauloa I nei. I le whaaste whaatula ngai rona tō whinga. Ia ma avea lo matangata sui alo ia, e le toi umain mele o sau wha I rungo lau pāpo whe punga iei. O I, e mautino ai le tangata ua sangatonu rona whina ngalo. I re mā ngalo pesua lua pe ti e runga lau pā. And don't go where the tree falls. Confirm loa, whatau nu loa. Le lau whatau nu e sui vaisingano lua.
mai o te loa e whaila na whai unga i le aso ta fua por kalame ale fionga le whangatalai. Whaftai lau fionga, lona lua ofisini. I le tūlanga o le telo mata upu i le aisa. Po a whiai a matai o na whaia drug test mo public servants, whaamule mole. O leo whasolo. Leo o mana whasala lau le fiso leo, fiso fui mu, o le whasolo. I le tūlanga o te tele, ia, o le mea te tau na whai. Mai o umai a tato uma, everyone. Tate o umai tā pe whiura le paruni, pe futi le lauru, pe futi le pu wisu, po ferme swipe pare mea. Ia, o le whamai mora nā. O te whaftai atu ala pelestene le, au whaita wale la iti le tunu. Ne wo vai atu a maile latu la lango, i oi, o le whamai mora nā. O le whamai mora nā. Ina ia la lango whatasi. Langa e ei taxi mauti noa ia o lato ue whaongame ia kiriva. Awala nei la vea i lato ia o soli tu la whanu mea fia il maa vea vele fua. E i lato o lo whatu langa atu le wha moe mo lato. O le tau pule atu le maa lor si tanga mo ave taxi. Ai ali ali mai la me whapea. O te leilo la pola me la whail tu langa lea. A lea wa umana iei le fufuanga e tauna iei si tanga mo ave pasi ma ave taxi ma mele mo lato. Alo winga ir kupe vavele wa kiri vai mele o fa kuria la uri ir mele o vai atu. Ia, nana fa pena atu. E na ngona foi le nganga fa fitai o le fai mai nei sa moa le fono te le lava to ina umo le kalisia e fa kasa. E o fia ila lulangi ato ma Amerika sa moa. Sa fen mato tofia nafi, mato farsai el mahotu. Sui la fa longo le approach a fai fiau. Wala unga mai le au telavou, ma le kalesia, e won i le drugs. Ma o le mea tonu le sa mo oi whalupe o nau mati. I le whainga pa anga le malo ma le kalesia, i se taimi la tau te whaonga ina i le pule laa. E la unga i le upu le tua e ala i whala ufasaina ma mionga matanga. Ma e muli atoai mo ngā lofa i le sui o le fono le nei mai aso. E ngā iei tama umo le kalesia to ina Amerika Samoa nei matunu mau ma Australia ma New Zealand. O le anganga le o le tatou malo. O wa fo e ururu mata fo lau. Le upu fola e ala i fola au fasaina. Ia, ana isi matou tofi nafi ia langona le anganga whamama venga ma le anganga o le ua apo e le kalesia. E le ngata in whaitau tatou daily reading yaso. E tutu mai e la ma le mea lea e tu langa le au whai keke pua ia, ma le au whai pankeke ia, ma le au lava vale ia, e whai i whaala e whio, me leo leo. It's bad. It's really bad. Ma lo fa tsai sau no lo fionga e fa sile do tu langa leo fa salawina ni si fo yo wa si fa salaule le fit video le to fa pule su tu langa ile to finga le sa yana nai ai se mai o leo fo ye mai tawa to ile o pa ile o fe le sau nanga le fi nei se mai se sau nanga pe fa ma ni le tu langa le me al ni tate popole le me le tala oso tala ole a vorestala ele sa ole ma ole lo mala fatal tenonga pesta to si sire mai pesta is next on the line ya le la toso mai le mele i ngwe ele fa sa ma tala mala fa na ule po la to fina ngal tu lo la vale o mono fa tayana nai mala na fo o nang ya e tatio per tu la ngele ya se si fa pe atoto o la fa tayana na o nang ai meu se natal o te le filia le to faya pour le ver ma press really le tato press secretary ele ai o le fa solo po tanga tonu tal fe ngai na to ro fa nga venga te mine mo fa mo o te le lo foi po ir tu lo lavo o le ngutu oso tu lo lavo wa mafu ai na se fu na tala fa fonga me le tu ai le sa o le ile vaenga lava le wa e sau no ia i ono le pe
e liki mai whamtalaga. O lea se silisila lo fionga mani po se tō wha lo fionga le mele o le ui mai o whamtalanga ia le pei e liki mai tua. Au tangata whainga luenga le maa. Ia, o lo o turi matai pea. O lo o turi matai pea le tūlanga le langa e maa ne ale le tūlanga le mo le tunu. E o atu leo e pu e mai le au main distributor i o le drugs. A mai ala tō telefoni. A lai tō tonu le Warren no usaini e pu e la tō. O la le mena. Internal matter. O la lono winga la i leo lai tō tonu o la tau i drug stealers ia o la tō le next on the line. A le leanga o le mea. E alu umai lava ma la tō le fa solo ti e reita le malo. A le tūpito siri na danger le mele. O le otu leo le fatali mai. Tō le mele na vea le tamalo peniamina i o. E la tu peniamina la e ama le tangata le na fasiotia. O le mena e o i meia. Mai o le unga le tangata na te whaalataina le malo. E o la woki. Ma tō te letu mamaina le mena la e whaisuasuanga. Tō lua nisi o leo lau whaisuasuanga. Awa ni whapesa si le maua. O le telefoni na transfer i na i le me le telefoni al tangata lea la ua maua. It will be out soon. Ma o tangata nei, thauna mōria ma ve kaloka. Whatever rank they have le o viso leo. Tangata nei, o lo lato whaia le lango ino me se le tunu. Ma leo o matei tū le leile o viso leo i matua i focus le leile mele. E danger mo leo umawela whana umale whawe ia. Their name is on there. Because they are restricted, armed by the police. Alana le mele wai, wale ma se me toi malu. Le foi matei tū lava i lato o lo whaia le mele o le mama i tū o mele malo. Le o whai atu o le tangata na te whaalata ina le tunu. E o la wafu. Mai le se me fau. Le se me fau le mele mai... O le lava turi matai po lale au wala taun whaatontonu for lau wai. Ai ei ni suinga mani mita upo ngongo. Tato forum le nei. Mai tō fisiri e watu lau tali. Whaamamalama, whaamarino. Tasi ai leo le mea sao tala sao na. Ia leo se uma le mea le tupu maitua. O le ae le ufua se tapu le observa. Le whai ia. Ia. Tu wai pea lai whai pea. Ai ama se ngau alofa ngau mata wal mele sa. Fai foi fam talanga fai se sini. O malula i al malo leua e sa no le fefine ia to lua o nisi o leo fou po ni leo tuai a po ala foi ni. Tuai. Some of the trusted people say maua o te whaalia ingoa. Mai sole. Ana vela o whatonunga komsina suspend. Fai suenga. Maua, charts whawhalpui pui. A vese manatanga alwenga. Leta tau unta in tangata whapea la tu te whaalataina. In tanga alwenga le leo. It's dangerous. This is dangerous. Tolo melena o inai tama mo inisio malul malo na mali liu. Me whapea, e atu o swa inga lau whaatali mai. E whaatali mai na o lima le ai. A tali mai ma upenga lana leilo lea, upenga atu leo. Oila le pito i sirio na leanga le temini, o se leo. O le sao whai to tonu, o le mtanga luenga o leo. Ai ona whaalata ina le soifua o leo atu e whainga luenga. So I will, oh yes. O te whailoa, ma le whaufatu te le toi alo le whaalau longa o lato, umanei whai me valea. E lawa no whai atu, whale o tangata me tautia. E ua avela o whatonunga i le loia siri faule i nei. O i ta vale o i whale tupe me umata sei umamai. Tupe palpala nei. Na e ola ma whai lato sa tonga i tupe le tunu mei e tauna mai lalo le malo. Te ilonga paula la o ingo tangata nei. They fought Samoa is a free nation for drugs. Le ai. Awale ula vale le mele tau te aru te min nei. Oi la tau e o mai e whai anga whapea ma sa loto. Sa mo le tunu sa loto in tangata sol tu la fono vapea. Ai le famo mona le ta penal te min nei.
Sila tultulangal fulumi diot na vele na mai ni sila mo tumalo ia le ba ale na paulia. O lena ia se finangalo se tasotina fai pisinisi mai la fia nga taftoala. E le lava le se leni langa e o le soifuanga atoa. A lena maua i whasalonga mai le teo ni usila. E na o le 10 miliona na talo sanga ina. E le whainga malo lena se mawai atu nei. Le fionga le sao whapito. O le fesili lo fionga. O fio i le toa whalo fionga. O finangalo i lo fionga lana le wai pale mai. O lava le se leni. Po le sa idia bano mo nisi se leni moli. O langa pia o le o langa anto le la ta ia i mana i tangata ia le a fianga le. No walu ai tuai ta fito ala. Eva aile tina le na sa wefa ali mailo na ngaule mali. Ona ese fa manu yang ali tu malo. Ya la to wa fi tu langa tau fi ngota. Ese fa manu yang ali tu malo ya fi business no walu bailan business sa ole. Tile la fiang. Mal mele fa tu langa le malo ese fa manu yang mo tanga taito tasi. Se fa manu yang mo business. Ela le tu mo tauna fa alu menna ne mal masina ne. Woman allocate lay every personnel. Maritangata matua tau tamatiti pepe, lau vai. E o voi lai tu langa I pisinisi, la fa vai. E a fia isi umu ma safata. E ma tau teo mai to tonu. Fa perta la na 10 miliona le umana negotiate for now to start up the negotiation. And a ma fono mo Winston Peters, ole Minister na Foreign Affairs. No utar sanga ya Winston Peters. O langa atole la no foi tato mo le vale. Ta una full compensation I le metan fe ngai. Pole o mai to e vesel la to va fa se wala le lei. A woni te le sa fianga mo le. Si manga. E fa solo is fatal no. E isto pe mo mai. He assured me this is just the beginning of 10 million le. Ai o mai whainga malo I te tonu. Wa umana whai ngā whono ina le whainga malo le whionga sa whabitu. Nā le 2 miliona e ave mo sa whata. Ngā tō mai lo sui whai unga. Ave uma le se 10 miliona mo le tu malo sa whata. Ma si umu. Tā tiam tanga luenga le malo se I tu e saule stupe pe su 5 miliona le murumuri mai. Ona whatu langa le pui o ngā luenga la vea I morsisio manga. Ai mo teimine nei. Wha mua. Tangata I le manaonga la ia I le taimi nei, that is our priority. Mai whamoe le uma le masina nei o Januari e le distributing al tupi. Mun muli le o fionga o la tamaisa taimi mo se komsina mtanga luenga malo ai pe fia vo ini solo Charles sanga 11 no malanga whalolo. Sururi mai la tau na apalai. Mai lo fa solo le longa al termine o mali lo longa al pisasik a le fa solo le longa al Palemia mal cabinet e le titi tato to finga le mai tau na mate tu le tu langa sa o tau ta otoi ala o mana mai le these questions ale fa mal panel la to ai lo fitu na ia le Palemia nei mal cabinet fa tu langa le meta una ye a tato talo ia mo stato komsina le le ma se tanga tem fai ona ye tu la I tau aven tanga luengo nei tai au sa fen mato lo tu faftai avela wa popoing au nei ngalo tanga luenga le o le malu le tunu malu I fafo malu I fale nei fata longa I vai se sir me umana se ele mau komsina mo uma amatanga amata mar komsina leo palangi saulo lo komsina Samoa ya Alfonso Philip saulo to fala vetu una salio komsina Samoa ya sau ya ngalu ya Sani Schuster sau ya ngalu vao sau ya Timani sau ya Asi Playclock sau ya fo ya Lorenese sau ya fo tayo alo yo ya longo na lo atune eleta tau ona fata malas komsina piki temini ale to vai Fesa ele aisa nei sa tau na fais furu dosu tau sanga terwa. Ela tato tau atu ne tau fofole me o to ano le me. Ale to vai, se fe pankeke. That's how rooted le mele. Fa kau fa kasi ke pua maisa. Faisa, o mina tu, leisa ngalwenga na faia.
Ne ai se o e vai po lar fai unga tauna fai. Ai se au whaataringa toli. Ai ai nisi o susuenga na mai o awhia, nisi o maro o mai. I le to e tau mua alo la ufai unga man mele ufa solo. A mai umai lunga se tatou vavai lango i le e le lei e fai ngā whai unga lo fiufi. A le no mai tau ina, sifur tau sanga te alwai no o mai li poti. O no winga le se mea isi minista mua sailo fisa o lelo na whai al mele. Na ona pepese u malo si le isa alala to mena whai. Wāti reina poroka aisa ala tunu. E le lau tatou vai e, o ai le la mua. Sau o le si o quarantine. O ila la mo sa isi o tute, sa isi o fea. Leo, ma watu isi si tūlanga tofi o leo, ula isa uma. Trucks. O le loto na me leo tatou oi. E la tautonga fiti e tu nei. Tatou ono sa ipea. Somebody has to sacrifice and start all over again. Le foi mai tau watu le. Faleia, i se vavai. O leo wawhangota i stangata i o mai tau nei. E le to e tau mua alo le malo. Fale o loa umai ana fie kiria se uma. E watu foi lava noa le malo e whai e ati na e mame uma. A leo mai tau atu. O ia la le. A o ia mai ita mai tia onga. O ia mai ele atu nu. A se vavai le mele e whaini. Le ti o te pasi mai si tae o e tangata usi siva u whale kongu whai airu mainga. Ia, o le mela le. O pei o le tano ava, wa umatata o tano ava sa o eto ine whaitala ma upo le tano ava. A leo kango ava i eisa. E le to e tau mua alo le mano. Whaftai mo lewa noa. Whaftai o lewa maa ua tol te leo waenga sa fi fasili e lewa maa e ona e talima e sa noa ye. Tasi alala ta fasili wha mo le le kuko. Waenga leo sa tau wanga e tutuwila whaftai o le mai tau watu o le amalanga mai nei. Ai o le tulanga le tato submarine cable. O yese wha mo le malo e toi au mai i le submarine cable li lalo le malo. Wa ele ngatanga le malo e o lava i customers o lo complain i le service o lo au mai e company nei e luolo o fatinoa i le whamoni. Moni mau o tau. Moni mau o tau o al tato internet. O le ale coverage le sa mo. Moni mau o tau. Ele e fatu e na o se tala. Witness o tau. E ale tau o le mea le uman wha tau le teita e uma. Ta uma le 4G mo le 5G. Is that real? O nei le so na o whatonu i naile min staff so ta inga. Na talo le fono wha bitoa o mai shareholder ia. O UTOS, o le nupi wha, e ma life insurance na Samoa. O la tauna le wha pe le shareholder i. E ma le Vodafone, e ma le Digicel. Se mai se tara no po fere ta tier keipo lea. Talo o na wha vael mene nei lua fesu val, lua fesu iwa. O tele iwa ai wha atasi wha asui o le pale mene i se talo se tupe. O le tato keipo lea. A wha pe foi la lea mai o na wha pe o private companies. E tauna mai lalo nupi wha po lalo le life insurance po lalo le UTOS. Le la wa mia la stofi il vaso ne fa il mato fono va to. O le fai ungol mele nei, toi fa foi mar keipo le lalo il malo. Se ser fa upunga, se ser fa utautanga na fai ei. O le fai mai e leise malo si angol malo. The government has no capacity for experience to run a cable. Ala lal mena fai ei. La mena fa alwele malo, or fit su 5 miliona e ti velo per i cable per fa pele ilo al malo fai. Ale wa umana avele pule tangata tu lau lava. E ia ala wali ile au service provider. E sa fa fai lunga i ole o sei alo te sa fa fai le retail. Ola fa maoni o le mea. Le wa umana avele au fato nunga le vai asore nei a nei. Min staff so tainga o ea umama ya me nano mai lai felfono. E ta pena le pepa fa atu la fono le malo. Toi fa fo i mali keipo i lalo le malo. O ma foi no fato nua le aso nei o vai uma mele sa il post office, mele sa il telecom service o to fa fo uma le fale de na. E ta pena ile sota inga e tauna to e mautu mai tato telecommunication. E vai le se tato fale. La wa ave le Vodafone le fale na fa tau ese plus Skype. A vatu el tato sa ke liti a vatu i ma ese tu mal malo.
whaatau le Blue Sky, te whaatau le Vodafone, le se tato gateway, la wai fiti le mea. A tu sa me whaapel tato telecommunication. O tau sirfila o tau le temini nei. Cyber security and cyber crime should be the first priority in malo. Wa fa wale to malu tato whamtalang. Alfa mo le na e to e fo i me le malo. E wale mele le tato digital TV. To low level. Tau fo into e mai lalo le malo. Fua mai meia o a seta le malo. E control le malo le tau tala whea ngai ma le lei mo tangata. E le la walu temine o tau a dinga TV1 le paying o tau meo titisa. I le titito TV. Tau ngata mo o tau. Ona, tūlanga, bisinisi, private. E mai al tātou wa. E whai al tātou wa whetau stau siai. E whapela a tau ti tai tere nā rinta puni uma in the lock system. E ta tala i fōre titito. O le anganga te tauna u le malo so sani moto. Whaftai lau fionga o lau fesili whamolmole. O le mta upu le le tōwhia o le fionga i a fui mapuao. E avea masetasi o sui o le komisi o tangata whainga luenga al malo. Lau fionga o le setasi leo mta upu sa tele na fete ina i ai foi i le o le tofinga lea o le conflict of interest. Ia e pei foi ona i le mta upu le fionga i a tui le epa. Ia e mai se foi o lo nalo le sa tula i mai a vea ma ofisa sili o le mtanga luenga o tupe. Tau sanga ua mawai. Lau fionga o le tofinga o fui mapuao e le tai fasilingia mai tala fea ngailo ni tofinga o no ngavaa. Ai mai se foi o to mai o lea foi tamali ai pe o le mta upu o langa pele ai sila lau fionga o iaise ai a fete nai i le fionga ia fui mapuao ia ai mai se foi i le fionga ia i le sui Palemia ia toi lupe fa mole pe fai ona ni ia e moli mau pe o to e ia inga te tau no to sila ia le mele tau vase mele laina le mele po fe ave i le conflict of interest. O le tofingo fun puao, wana o ia o se tangata whainga luenga o komisi. It's only a member of the commission. O la iai le taitai fono o le komisi. Me mo mone na. Lona lua, o le ese sengo me ie lua, tu lau lava fo il mesa pisai fo ia tu le epa malonalo. Ia, o tu langa lau te tele na, o le Palemia o tama, ai pule le tari i tupe le tunu. That is a pure conflict of interest. Mai, e mawhaina whaatūlanga o le tama i lona tari. O le mele, o toi rupe malon tua fine. O lona winga la, o la whaasala i la also i fuanga o puni puao, e le mawhaina maua so nā wanoa i me wapea whaatūlanga. Al mea mi o tonu le vaia. She is only part of the commission. Tau awele ngā luenga. Al whaataua ngailo la o le pule ma le Palemia. Whai o tau le whaamsinonga me na. Al tūlanga le vaia ana whapela e sau nei whapea o whunipua o lau te whono. E tau tala wheu ngailo le tūlanga lea. A peo no whatu father to a son. It's a bit different between brother to a sister. Ai ese foi mtanga luenga. A mtanga luenga ia le tātou te whiringel teimini. O le mtanga luenga tu pito le malo. E reini tu pelo te albizasi. Pāua lato whai unga o le whiriwhiri e tangata whainga luenga. E whetau i mo le whamoe mo le whiringo tangata whainga luenga. Sili muli a whamuli. Le sili tutulu. Na le sa sili lau fionga ia ai na esa no mai se e totaliu mai America Samoa ia ona mai la ia se tali fa mon mo e ol pasene anu pi fa mon mo le la fionga o ke kere malo rol pasene o lo iai por kalame fa tati al tato malo ile lave in or back to school it's come out pretty soon te musu ta watu te foto o fa lau skala se it's not only nupi fa. It's not only no bifa. Oro yele me lo fufu el tato malo e tali e toi le tunu. Fa mama venga moa onga, fa mama venga mo soi fu malo loina.
Me uma lava martau soifuanga. It's going to come out very soon. Ele na nupi fala, alusangi fo na nupi fala sasa pala ya kemiu. Pato leta pena le taimi nei el tulanga ole whamama venga mo tato malava ele ia onga. Te lolo nau lansa tamaiti, me pasese tamaiti, me lansa toina me vapena ia onsa. Onsa ia laeta pena, te lo lava o laeta pena le tanga luengo tupe. Ai leo te whai atu. E le si angale le ilai muri mai. Ana whapena atu tō te pēse iam tō tau mā te ia polea. Ai ona sa i se i tātou tau nu iai ia no tō sisila lea. Tātou se muri whamamori. Whaftaila vai lau a fionga molo a manua. Ia, o lau fisili whamamole o le tūlanga foile tātou wati na ele le maketi sa valalo lau a fionga. Ia o leo mai tau atu o leo wa amata o na mai e pe ua iloa se aso e talalo i ele tātou wati na ele a whamamole. Mātou whono nei mal minista, mantanga luengo le sana si. E tatau, ona mai o le lei i lātou, le a occupy ina le tātou whale. Awe lava noa ia i lātou o atina. Awane o vai atu, o iaini whai ngā kengi, po ni tangata po se kamai, po ni pisinisi o lewa nā mata a lātou atu fo te whao lava noa lea. O mana vela wa popo ingana ni le minsta ia male tanga luengo sala si. Nona lua o le ata pena whaatasi el LTA, tanga luengo si siomanga, tanga luengo whainga whaiva, ia man tanga luengo sala si, e toi whaafou a tō le tātou ka pakare tua. Toi whauisi a tātou whale, whaatari pasi le le, kiria e se male au whaakau drugs ia vai o. Ai sau ator fare fatari pasi sau atau mai le Feiloa'iga. Au ana to ai se metasi to fai fa foi na lango na le tu po ne fa vitau. Avela to tonu e falai la ko pankeke ma kirkiro ai le camera kirera la fai kongo ma ke ki folia. Ina ia ona to tu la me se me fa pe au fa fo. E le tau unto to feleu tato vai ni le risk mo le lamati o meia. Ea ai o loo whaasolo le taranonga taunga to risiol a toa le ka paka nei tua. Whaatulanga me tuai pasi, whaatulanga ina ia le ngata ina matango fia tato maketi. Ai le leil tato pa stop. Ia, mori le ngang whaaftei tele, tato tu stala, whaaftei fo i molto whaatupu manatu le nei aso, mai se foi le tu fesiri mai. Ia, o le tele lava o le fesiri o le manino foi nao tato mtaupu. Ai moli atu le whaaftei tele le tato maftanga le nei aso. Ia, sa moa malau mai mo mai, whaamalulu atu se upu la vale. Tala foi ma tau whai pia e whaamalamalama tu lango le whaamoe moe, tau whai e tu lava a le ofisa o le tato Palemia nei, e whiunga pe statu singa ma lau whenga luenga. Ia, o le whaamalamalama ino tu lango o lo tato taranoa mwhasoai. A tau talo i le tua, las whalile a sau nei. E mai e nisi o fontanga le tātou kapeneta. Ia na toi mau atu fo i leo nisi o a tātou whamatalanga. O li atu mo ngā whai uma le whamanuianga, le fontele, le tauto ina uma, ka le si e whakasā, i le raulangi atoa i Amerika Samoa, Samoa nei matunu ma mau, ia manuia lau tō whātō whalainga. Mai mo mori atu le ngā whaaftei tele o na le langulango sua. E ala i tau whainga le tātou mano, i whaafitau li uma ma mea ua tātou tau nuu i ele nei taimu. O li atu i whaaftei tele, tāpo ingo mau Samoa i atunu ma mau, mai se foi Samoa nei so se tawha e fia. Tātou Feiloa'iga i se taimi o mua. Ona whaasolo e leo le tātou Port Kalame. Ala nei tū la, whamanui atu mai manuia le fiafi, manuia le whono osu, al pare mene le aso a taeo. Whaasoi fuia mai manuia.